Hello tfal, inti mhux issa sabiħ, hello tfal, mhux issa qalbi tieni ċansa nintroduċi ċ-channel. Merħba sbieħ tiegħi, jiena Miss Julie u hawnhekk ħankunu qegħdin nieħdu kostu nitalmu flimkien. Nista' ngħidha jien? Iva. Hawnhekk f'dan iċ-channel ħankunu qegħdin nitalmu nieħdu gost flimkien. Tinsewx tixtejt inti? Iva. Tinsewx tafsu subscribe u għafsu il-qampina. Koljon fejn Julie. Hawnhekk. Biex intom tkunu tafu eżatt meta Miss Julie ittilla video ieħor. Okay? Imma kif taħdem di? Easy ħafna. Metu ma jafsu subscribe u jafsu l-qampina, YouTube jagħmlilkom ting ting. U tkunu tafu eżatt meta jiena tellajt video ieħor. Ħalli ma toħdux tistennew. Eżatt, brava. Trid naqralhom l-istorja tiegħek? Iva. Isma' Julie. Aw sabiħa. Tista' tgħidilhom fejn ġie ppubblikat il-ktieb tiegħi? Mela le, il-ktieb ta' Pippa l-Papra li huwa adattat għal Malti minn Natalie Portelli. Brava! Huwa ppubblikat Wild's Owl Publications. Nibdew l-istorja Pupa? Iva. Ara ġej. Waqt li kienet fl-ilma, Pippa l-Papra ħasset xi ħaġa taqa' fuq rasa. ċeralek sabiħa, wiċċajt, ja ħosra. Ok, ejja ħanaraw xi miss. Pippa ħarset fl-ilma, ħares l-ilma hi. Ħareġ fl-ilma. Brava. U għajtet, ajjut, ix-xemx waqt fl-ilma. Qalet Pippa mbeżza. Ġinti taħseb li x-xemx waqt fl-ilma? Iva, għala hi, inti issa tara. Għala taħsbu li Pippa qed taħseb li x-xemx waqt fl-ilma tfal. Inti għalli bħatara. All right. Pippa l-Papra marret fittex lil sħaba. Fejn huma? Inti fittex. Irat? Zrinċ? Ajjut, ix-xemx waqt fl-ilma. Qalet Pippa mbeżza. Kwak. Ara Zrinċ kif qed iħarsila, kulħadd qed iħarsila hekk. Kemm stramba di. Pippa l-Papra marret ħdejn it-tiġiġa. Iż-Zrinċ mar ukoll. Ix-xemx waqt fl-ilma. Qalet Pippa mbeżza. Kwak. Qed tibża sabiħa. Ejwa. Tinibża. Ja ħasra. Pippa marret ħdej qattus. Ajjut, ix-xemx waqt fl-ilma. Qalet Pippa mbeżza. Kwak. Imma Pippa qalbi. Inti x'qed taħseb li se qed tippanikja naqra l-kulħadd? Araw dawn l-annimali tfal fl-istampa kollha jidhru inkwetati. Mhux vera. Inti qallib ħatara. Ħanqalleb ħanara. Wara Pippa marret fittex lill-kelb. Ajjut, ix-xemx waqt fl-ilma. Qalet Pippa mbeżza. Il-kelb qal, il-lupu jkun jaf kollox. Kwak. Ara, il-lupu jkun jaf kollox. Mela, hekk qal lill-kelb. Inti qalleb ħatara x'jiġri iktar. Imma Pippa, m'intix qed tinduna jaħasra l-annimali kollha kif huma nkwetati. Araw fl-istampa tfal kemm nkwetati, għax vera. Qalleb ħatara, iva ħanqalleb ħanara. Il-lupu qal lil Pippa, ara fejn l-lupu tfal. Ix-xemx ħada fis-sema. Inti rajt ix-xemx tirrifletti fl-ilma. Issa tinduna xi ġralek? Iġveri inti meta ħassejt xi ħaġa taqa' fuq rasek hawnhekk ara. Aw,
inti dak il-ħin ħarist l-isfel u rajt ix-xemx u ġvera fl-ilma. Infatti tfal, Pippa l-Papra bdiet tistħi. Mixtija, kwak. Oh, Pippa, tistħi. Inti ħasra kif battu ħsibtek mill-ewwel missek ħaristna dwarek ukoll. Vera. Ara l-annimali, kulħadd telaq lem. Bil-lejl, Pippa l-Papra ħasset xi ħaġa taqa' fuq rasa. Xpum! Ajjut! Il-qamar waqaf fl-ilma! Qalet Pippa mbeżza. Kull darba li jisimgħu xi papet jitkellem il-klib tiegħi jaħsbu li hawn xi ħaġa oħra d-dar. Kwak. Isma' ninara Pippa. Ħi. Inti ħatibqa' sejrek kull darba li taqa' xi ħaġa fuq rasek. Taħseb li waqa' l-qamar jew inkella x-xemx fl-ilma. Imma jaħsri inti ma tatgħallimx. Il-lupu mhux diġà qallek li dik hija riflessjoni. Vera. Aj, ma Pippa l-Papra, tfal, met intom twassu xi ħaġa u hekk dejjem investigaw naqra biex taraw il-ħaġa x'inhi, mhux bil-forsi eżempju taqa' xi ħaġa fuq rasek, meta kien tiġri xi ħaġa, investigawha sew ħalli intom tkunu tafu eżatt x'jiġri. Alright, Pupa. Naħseb hawn xi dudu. X'dudu qalbi dik jiena mintlek hekk. Ma titgħallem għaddi Pippa. Isma' tfal, qalbi. Għajdilhom, x'ngħidilhom hi? Għajdilhom biex jagħmlu like. Vera bil-ħaq tfal tinsew x'hekk għoġbitkom l-istorja tagħmlu like, okay? Okay, bye. Tihom bewsa.